2 days now since the tabloids revealed allegations of your affair with Wayne Bridges' ex. What did you do the night before the story came out? It was quite late by the time I got home to Essex. Byari mu masaha ashyira isaa sita z'ijoro. Icyo gihe nagiye mu buriri, hanyuma nkangutse ku munsi wakurikiyeho nirukanyira mu binyamakuru, maze mbona izina ryanjye kuri kimwe mu binyamakuru. Byari bitangaje cyane. Icyo yakoze yabaye nk'unyiyegereza, naramukurikiye nsa nk'umukoreraho kugira ngo ndebe. Byasaga nkaho ari mu masaa 5. Abakinnyi bato bari bandi iruhande bavugiye icyarimwe bati ibyo ntabwo wabikora. Nanjye nti kubera iki se? Ntabwo nshaka kubitekerezaho cyane kuko birahambaye cyane kumenya ko David Beckham nawe yari mu ba hafi. Ni bimwe mu bintu bikomeye wabyemera cyangwa ukabihakana, ndetse ndishimira ko byangezeho. I'd certainly like to think so. It's a great milestone to get to. You know, David Beckham's very close to me. I think it's one of them things you're either born like it or you're not, and thankfully I was blessed with that. Nta gushidikanya ko niba ukurikira umupira w'amaguru, inkuru y'ifungwa rya Benjamin Mendy nawe yakugezeho, ndetse uzi n'impamvu amaze imyaka 2 yose yikoreye urubwa rwo gusambanya abakobwa ku ngufu, bamwe bataranageza imyaka y'ubukure. Uyu nubwo yiyemereye ko yasambanye n'abagore 10,000 bose, aherutse kugirwa umwere ndetse ubu yanasubiye mu kazi. Umupira w'amaguru utuma benshi bamenyekana ku isi hose, ariko hari igihe icyubahiro n'igitinyira abakinnyi bahabwa n'abafana gihinduka guhabwa inkwenene no kwanga urunuka, byose bitewe n'igitsina. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri bamwe mu bakinnyi babaye ikimenya bose bubahwa na rubanda, ariko ingutiya ikaza kubakoza isoni. Reka duhere muri 2008. Muri uwo mwaka nibwo Ronaldo Luiz Nazario Darima wakiniraga AC Milan icyo gihe yagize imvune ikomeye, maze biba ngombwa ko ajya kwivuriza iwabo muri Brazil. Uyu ariko akigera iwabo akaruhuko yahawe yakagize ibirori, maze arya ubuzima hafi kubumara burundu. Tariki ya 4 Gicurasi muri 2008 nibwo uyu musore yakangaranyije isi kubera ibyo yakoze icyo gihe. Uyu ngo mu ijoro ryo kuri iyo tariki yasohokanye n'umukunzi we mu mujyi wa Rio de Janeiro. Abango bararyoheje biratinda, maze bamaze kugoroba uyu musore acyura umukunzi we amugeza iwabo. Ronaldo aho gutaha ngo yasubiye mu kabyiniro, maze mu gicuka atashye abenguka abagore 3 bakoraga akazi ko kwicuruza. Ronaldo ngo yarabegereye baraganira, ndetse bemeranya gutahana bakajya kwihakabyiza. Gusa ubwo ntumbaze uko yari kubwiriza ubutumwa bwiza bwo mu buriri abagore 3 icyarimwe, ariko nyine ngo nyabugenge n'ubugenge bwayo. Uyu mugabo watwaye ibikombe by'isi 2, burya ngo uko yatahaga izamu ni nako yatahaga amajipo, kuko yakundaga abagore ku rwego rwo hejuru cyane. Muri iryo joro Ronaldo yakiye abagore bose uko ari 3, abinjiziwe mu rugo, maze batangira igikorwa cyo kwihakabyiza. Gusa ariko ibyari ibyishimo kuri uyu mugabo byahindutse agahinda n'amarira, kuko abo yitaga abagore yasanze ari abagabo biyoberanyije, ndetse rwose yari amaze kugwa mu mutego aba bari baguri. Aba bagabo bamwibye bimwe mu by'agaciro yari atunze, banajyana imodoka yihenze, maze asigara yabuze yacira n'ayamira. Nyuma yo kugaruka ibuntu yahamagaye polisi, maze yinjira mu kirego, ndetse abo bene ngango barafatwa bamusubiza ibyo bari bamwibye byose. Iyi yabaye inkuru y'ubusambanyi yakanganyije isi ya ruhago, nuko wakomerwaga amashyi n'abafana ba Seleção ya Brazil batangira kumuha inkwenene. Ronaldo yatangiye gukina umupira mu 1993 akinira ikipe ya Cruzeiro iwabo muri Brazil. Uyu yaje kujya mu makipe nka PSV Eindhoven yo mu gihugu cy'Ubuholandi, FC Barcelone na Real Madrid zo muri Espagne, Inter de Milan na Mirase zo mu Butaliyani, na Corinthians iwabo muri Brazil. Reka tuve muri Brazil dufate rutema ikirere twerekeze Catalonia, aha ni muri Espagne. Aha turahasanga ishyano ryakozwe n'uwari shosho wa Londres. Mu mwaka wa 1999 nibwo ikipe ya Arsenal yasinyishije umufaransa Thierry Henry. Nyuma y'imyaka 6, ubwo ni muri 2005, Thierry Henry yashyingiranywe n'umunyamidelikazi w'umwongereza witwa Claire Mary. Aba bombi bakoze ubukwe bw'igitangaza bwitabiriwe n'ibihangange, ndetse nyuma y'iminsi mike bibaruka imfura yabo bitiriye icyayi. Ubuzima irondere bwari bwiza kuri uyu muryango. Muri 2007 ikipe ya FC Barcelone yasinyishije Thierry Henry, maze we n'umuryango we bimukira mu mujyi wa Catalonia. Ubuzima muri uyu mujyi wa Catalonia ariko ngo ntago bwagenze neza, kuko Thierry arakihagera ngo yamenye ko akanyoni katagurutse katamenye iyo bweze. Nyuma yo kumenyera ubuzima bwo muri Espagne, Claire Mary ngo yatangiye kujya arara yipfumbase atazi aho umugabo we yaraye, maze atangira kubona ko amazi atakiri yayandi. Uyu mugore ngo yaje kuvumbura ko umugabo we asigaye acuditse n'umugore witwa Cedia Hewlett wakoraga akazi ko gutera ibirungo by'ubwiza. Intambara yaravutse mu rugo, maze gatanya ibihawe umugisha, ibyari umunyenga w'urukundo bihinduka urubanza mu rukiko.
Thierry Henry yishyuye miliyoni 10 z'amayero nk'umugabane wa Crea mu mitungo bari bafite, maze inzira z'aba bombi ziba zibyaye amahari gutyo. Thierry Henry yatakaje icyubahiro yari afite kuri bamwe ndetse anatakaza amafaranga, kuko iyi yari imwe muri gatanya zari zihenze mu mateka y'umupira w'amaguru. Uyu mugabo yakiniye amakipe nka AS Monaco, ikipe ya Juventus de Turin, ikipe ya Arsenal ari nayo yagiriyemo ibihe byiza, FC Barcelone na New York Red Bull yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu kandi yari mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yatwaye igikombe cy'isi mu mwaka w'1998. Thierry Henry ni umwe mu bakinnyi bari bubashywe cyane ku isi, ariko aza guhemuzwa n'igitsina. Ntarava mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, reka naga akajisho ku basore babiri babiciye bigacika muri iki gihugu, atari ukubera gusa ubuhanga bwo mu kibuga, ahubwo no kubera inkuru zabavuzweho. Franck Ribéry na Karim Benzema nabo bari ku rutonde rw'abananiwe kwihanganira munsi y'umukandara, maze ubusambanyi butuma bambarira ibicocero aho bambariye inkindi. Tariki ya 20 Mutarama muri 2014 nibwo aba bombi bitabye urukiko i Paris, aho bari mu kirego gitangaje. Aba bagabo bombi baburanaga ku cyaha cyo gusambanya umukobwa wakoraga akazi ko kwicuruza, ariko bikaza kugaragara ko atari yujuje imyaka. Abasore ngo bikojeje mu migina nako mu migisho yo mu Bufaransa, maze babengukwa Zehia Deha biyemeza gukina nawo umukino w'urukundo. Uyu mukobwa ngo byaje kugaragara ko ubwo yaryamanaga n'aba basore bombi atari yakuje imyaka 18 y'amavuko. Ubushinjacyaha bwavuga ko uyu mukobwa yaryamanye na Karim Benzema ubwo yari afite imyaka 16 gusa, mu gihe kuri Franck Ribéry we ngo yari afite imyaka 17. Ibi ngo byari bisobanuye ko abasore bagombaga gufungwa imyaka 3 kuri bumwe, ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 55 by'amadolari. Ku ruhande rw'aba basore ariko ntabwo bahakanaga ko baryamanye n'uyu mukobwa, ariko bakemeza ko yababwiraga ko afite imyaka y'ubukure. Ikindi kandi ngo nuko uyu mukobwa yari asanzwe akora akazi ko kwicuruza, bityo bakabona ko iyo aza kuba atujuje imyaka byari kuba ari uburangare bw'ababishinzwe, kuko nta mukobwa wemerewe gukora ako kazi atarageza imyaka y'ubukure. Icyatumye ibyo abasore bavugaga byumvikana nuko uyu mukobwa mu rubanza we yavuze ko nta kintu na kimwe ashinja abo basore, ndetse nta n'icyo abifuzaho rwose, kuko ibyo yakoze nta gahato karimo, kandi bakaba baramwishyuye uko bari babyumvikanye. Kuri Ribéry we yemera ko yaryamanye n'uyu mukobwa bahuriye i Munich muri 2009. Icyo gihe ngo byari ku isabukuru y'uyu mukobwa, bakaba ngo barabikoze ari nk'Imana muhaye. Karim Benzema we ariko yahakanaga gatsemba ibyo kuryamana n'uyu mukobwa, ariko Zehia yavuze ko yaryamanye n'aba basore bombi inshuro zirenze imwe, gusa agahishura ko ari we ubwe wabaga wababeshya imyaka ye. Tariki ya 30 Mutarama muri 2014 urukiko rwanzuye ko aba basore bombi bahanagurwaho ibyaha bashinjwaga, maze bahinduka abere. Zehia Deha we yabigiriyemo amahirwe kuko yabyamamariyemo cyane, maze abona akazi ko kumurika imideri. Benzema na Ribéry nubwo babaye abere, ariko bahindutse iciro ry'imigani muri rubanda, ndetse banatakaza icyubahiro kuri bamwe batumvaga ukuntu abasore b'abastari bajya kuryamana n'abakobwa bicuruza. Reka mve mu mujyi wa Paris nyarukire gato mu baturanyi mu mujyi wa Berlin. Muri 2010 nibwo Abadage bumvise inkuru batarigeze mu matwi yabo. Icyo gihe nibwo Christian Reri wakiniraga ikipe ya Bayern Munich yavuze ko Michael Ballack yamusambanyirije umugore ndetse akamutera inda. Christian yavuze ko hashize igihe gito amenya umubano w'umugore we Daniela Umani na Michael Ballack. Aba ngo baryamanye inshuro zirenze imwe, anagera n'aho amutera inda. Christian Reri yavuze ko Michael Ballack ari umuntu winjira mu buzima bw'umuntu akabwangiza atabanje no kubitekerezaho. Uyu musore yongeye ko ahari yuri kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubudage ari uko nyine ubitekereza. Christian yahebeye urwaje, maze avuga ko nta kundi ubwo azarera umwana wa Michael Ballack. Iyi yabaye inkuru yababaje Abadage cyane, ndetse uyu musore yatakarijwe icyizere cyose yagirirwaga, n'igikundiro yari afite kiragabanuka. Umugore wa Ballack yabifashe nk'ibihuha byo gusebya umugabo we, ntibyagira icyo bihungabanya ku rugo rwabo. Michael Ballack yakiniye amakipe nka Bayern Leverkusen, Bayern Munich, Chelsea n'andi atandukanye. Uyu kandi yabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubudage, asezera muri 2010 amaze kuyikinira imikino 98 n'ibitego 42 yayitsindiye.
reka noneho njye muri shampiyona mwese mukunda. Tariki ya 24 Gicurasi muri 2016 nibwo Adam Johnson yakatiwe gufungwa imyaka 6 azira icyaha cyo gusoma no gukorakora umwana w'umunyeshuri wari ufite imyaka 15 y'amavuko. Uyu mugabo ngo yafashwe na kamera zo ku muhanda ubwo yasomaguraga aka kanyeshuri ndetse akagakorakora biganisha ku mibonano mpuzabitsina. Ibi ngo Adam Johnson wari ufite imyaka 28 icyo gihe yabikoreraga mu modoka ye. Johnson wari umaze gukinira Abongereza imikino 12 yemeye iki cyaha cyo gusoma no gukorakora uyu mwangavu, gusa avuga ko bitarenzaho. Urukiko ngo rwaje gusanga uyu mwana atari we gusa Johnson yakoreye ibi bikorwa kuko harimo n'abandi yabikoreye ndetse harimo n'uwari ufite imyaka 12 gusa y'amavuko. Iperereza ryakozwe ngo ryasanze uyu musore yarabaye imbata ya filimi z'urukozasoni izi zizwi nka pornography kuko ngo byagaragajwe na computer laptop ye. Muri 2019 Adam Johnson yaje kurekurwa amaze kimwe cya kabiri cy'igihano cye muri gereza, ahabwa imbabazi kuko yitwaye neza. Uyu mugabo ariko yambuwe buri kimwe yari yarakoreye mu mupira w'amaguru, harimo n'imikino yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza nayo ikaba yarateshejwe agaciro. Johnson ubu ufite imyaka 36 y'amavuko yakiniye amakipe nka Middlesbrough, Leeds United, Watford, Manchester City na Sunderland yakiniye bwa nyuma mbere yo kujya muri gereza. Uyu rero nawe n'umwe igitsina cyateje rubanda maze amaboko yamuyambiraga abari yamutera imijugujugu. Ndagushimiye cyane kuba udahwema kubana natwe.